Siyak ni Ana, kat may sak nga ulila ti ama kan ina, lima pay laang titawan ko. Idagpada nga natay ti aksidente, da ama kan inak. Di makkalakaroon iti poder da apong ko. Nagsaya at da apong ko kanyak, tay parparik na da kanyak no kasanudak nga inpatpatag. Aglakla ko dya palengke ni Lola, kat ni Lolo mat kat agtaltalon. Nagriga ti biyag nga awan inahakan amana, maapalaklad ta. Nagijay ubing nga kompleto, karkaro no kasyay nga baro, natawan kan Christmas. Numtili ko dan ti iliw ko, kadagiti naganak ko, adadan ti taapong ko, nga mangipatpatag kanya. Naada anak mat iti duwa, nga nasisingpot nga barkada nga bilang ko nakasakakabsat ko. Isuda Dolor kan Marjorie. Di high school ak at makunak nga kaya nga itadapong ko ti masapsapol ko di eskwelaan. Kami di nag-college ak at haanan karkara tadakal mabayadan. Nagbiro kak matgaro ti trabaho nga babalin ko pag-ekstraan. Tamadik ti agsardang. Ingana nga inmasidagmay sa kanagijay classmates ko. At kunana nga ada ka no mabalin ko pag-applyan. Nga trabaho no kayat ko. Katkas may isa ka no nga katulong. Tinamag kumat nga dagos no ay nang address kung maawat ak nga ta. Awan pa experience ko nga trabaho kas katulong. Napalabas manong aldaw nagpanpanunutak. Kinasapulak nga road pay nga agsardang iti pinag-eskwelak. Tapnog or no nga ka nagtrabaho akpay. Nag-aplayak gird akas katulong iti may nga bakna nga pamilya. Strikto ti babae nga amok. Kathan maiwasan adu pa'y matpalpak nga naaramid ko hindi kay strict kasarser ako pa'y lang. Nga may dinaglabas ti may sabulan kat medyo nasanayak magtanan. May sangal daw inpalinis ni babae nga amok di may sa kwarto. Ta sumangpat ka no ti anak na nga agbakasyon nga nagapoy di Amerika. Dininisak matgarod nga dagos di kwarto. Kati di apag-unag ko, nakita nga dagos di ado nga painting nga medyo nataptapukan na pipintas. Di dyan nilinisak nga kwarto, medyo nabayaganak. Naglinis ta nataptapok kan medyo nalawag amin. Napalabas duwang aldaw agsapa idi kat pinagluto da kami ni ma'am na sumangpat kanon di anak na. Napanamat garot sinundo di airport. 2 hours nga panagluto kan panagsimpa kat adda damadam kan di anak na. Inamam mo garod ni ma'am kanyami nga talo nga katulong ni Sir Jordan. Diti kanon Pilipinas nga eskwela ta bolak-bol kanu gamin ararami din na di Amerika. Napalabas Lord ti may sabulan kat nanayon ang trabaho. Grabe matgamin no ag ibaon ni Sir Jordan. Siyak pa'y matgawd ti kanayon na nga ibaon. No kasi nga awan klase na, di cellphone na ti kanayon nga igaman na. Kat no kasi nakaninom sa agla. Ag-ala inuman na or meriendaan na. May saal daw inayabandak ta ipalabana kanu di badpado na. Kat namalpaso kanu malabaan ag subli akmat lang kanu nga dagos ta adamanon ipaaramid na. Ilamak girl di badpado na kat idinalpas. Napanak mat lang ayan na. Sana ko na nga aramida kanu projects na. Kandig di activities na school da nga hanaman seran. Agmulmulagat ak lang idi, takasano ko mga ma-answer ak katahanak mo tan nga agis eskwela, kan awan idea kay siya activities na. Iso ngayon bagak ngahan ko nga amo. Ipapilit na ladta ko na nang answer ak ano, tasak kano ayaban isuna, jay sala, nanalpaskon kat sa pinmanaw. Nagrigat pa yung matgarod awan mabaling ko. Inpalpalaran ko inkasta nga ng answer di activities na tatalagahan ko amo. Sa kinebansunan dinalpas ko.
kinabigatan na awan trabaho ilin tarisdik kat napan ko pinasyar na apong ko ta mailiwak mat kadnyada. Pero mi piman ragragsak da di nakita da nga siya kon di pasungan sa dadamagan no kumusta ka no ti trabaho. Nugit kita ak da apong ko hindi kat kaslam mas makarakarit ak nga makaornong tap na ituloy ko ti ag-eskwela tap na masubalita kinasaya at da kanyak. Kinabigatan na back to work. Pag unog ko di gate ada ni Sir Jordan kaslam masursuron kumit kita kanyak. Masursuron nga kumit kita sa iyong masilid nga dagos agong ungat gapo. Kano di in pa-answer na kanyak ta na zero kano isuna. Makakatkatawak edi ngam top palak. Tapos edi nakita da kami ni ma'am katin masilig sana dinamag kan Sir Jordan. Apay kano nga ang tandak. Inungat mat ni ma'am ni sir edi inbaga na nga siyak nag-answer activities na. Napalabas gawid man nga bulan kat mamadlaw ko ka ni ma'am nga kanayon nga kaslag papusyaw. Haan kon nga pinanpansin tati amok kat baka epekto iti kapapuyat na iti trabaho. May sagard nga malam inalak amin nga malabaan iti kwarto ni ma'am tanapunduan gamin piman. Kat nakigtutak garod tadya may sa kadagidya t-shirts ni ma'am kat ada nakamarka nga dara nga medyo fresh pa lang. Iso nga dagos ak nga napan kwarto na tapno damagaw na apay ni Jay. Kat nabiglamot idi imbagak di nakitak sadak ineban iti kwarto na. Kat agrugi nga agsangit. Inamin na nga ada kano sakit na nga leukemia. Kat malabo kanon nga maimbagan. Sa nagpakpakaasi ngahan ko kano kumaibagbaga ka ni Sir Jordan. Iso kano nga pinaawid na ni Sir dito Pilipinas. Tapno makadwa na pay kano kan maisuro na pay kano. Karakaro kat barkada kan bisyo sinang sangon na dyan Amerika. Han kano nga idaw dawat ngam tapno numaawan kanon suna kat amuto kano ni Sir Ter aramidin nan. Naibaga na pay nga numabalin ko makano han nakayat panawan ni Sir Karakaro kat awan ama nga dinakalan na tamasiw kano ni Ma'am idi pinanawan siya ama ni Sir Jordan. Agsangsangit nga mangibagbaga kinyak ni Ma'am kat permi nga makarikrik na ak iti asi. Kasla tuloy siyak maipipit iti sitwasyon. Naibagapay ni Ma'am nga duwa kami lang kano kuma makamo maipanggap sakit na tahan na kano kayat nga isupan pananotin ni Sir Jordan karkaro ko tagis eskwela. Kat tinangpal ko garod ni Ma'am hanak nagsasautong koledyo sakit na. Inkararag ko matidin nga sapay ko mata maagasan or maimbagan lata ni Ma'am oray ko na ti doktor nga malabuan. Ti marikrik na ka ni Ma'am that time kat may saagsapa nangyari garod siya pagbagpag nga. Awanan ni Ma'am siya may sa kadwa katulong tin mo na nakakita kathanon nga gang angas. Pirmimat sangit ni Sir nga mang pilpilit mang rerain ka ni Ma'am. Sabay po kaw nga kasano kanusunan. Apay kano nga pinanawan ni Ma'am nga nasapa. Ti pirmimat nga marikrik that time. Isugarod madamalamay ikat pulushan nga rimrimor ni Sir J. Quartuna. Jelolo na laangan ti katulungan mi mga asikaso kanay bisita. Madanagan ak idin takaslamat awan balak nan nga mapanmangan. Iso nga napanak kinita iti kwarto nan hanmat nga nakalak iso nga nalukataklagtan. Kat nakita kurso na nakatugaw nga nakadumot. Kinasaok karod nga kunak nga panmangan tahalos may salamot tan gamin hanganang nangan. Nakadumog lata sa kunana nga panawak kano isuna. Pinilit ko lang tagarod nga apan mangan kat kinunana nga mangan kanulatan numarik na natin bisinan. Maawatak rik na ta iso nga pinanawak pay lang. Igyanang anday mga lalaki, ije lamay kat iso kano ti ama ni Sir. Apan kano matindar ije lamay ni Ma'am. Awan pay lang man nga minutes remor ni Sir Jordan kat sinugo na ije amana. Apay kano nga nagpakita pa lang
katawan matlang ka no Sir B na nga ama. Aduti nang pakalma ka ni Sir katagdudumagmat nga nakatugaw siya ama na. Napalabas tili mga aldaw upat kami laang nga iji balay na Sir. Na kami nga talo nga katulong kun isuna kun jelolo na gamin kat probensyada nga agiyan. Tadumot ka na mulmula dahil chay nga handa mapanawan. Dan nalimatan malpas editi kontrata kas katulong. Medyo damat tinti ornong ko manay nga pag-eskwela. Malugarod nga bulan pinapalabas. Kat may saan daw agsapa idi kat apan ako man agluto ti pang agsapaan mi. Tasyak ti schedule kanya mi nga katulong agluto. Diyang agsapa idi nakitak ni Sir Jordan nga aglut-luto. Dinamag ko garod no apeng nga aglut-luto isuna. Katanda kami nga katulong. Sana ko na nga bayak kanon tatagtalang kano. Tapos dinamagdak no kahit ko ba kano ti kape. Imbaga kalatan nga wan kat nagtimpla kanin. Kat sa nagsao nga dandani ka na malpas kontratak. Numabalin ko makano ora dito iya kanon balay dag yan takaasimat kano isuna. Ni isuna lang kanjik dua katulong ti mabati. Kanawan kano kasasaon na no pamanawak karkarokot permi kano nga may stress. Kat amok nga gapuday ta ti panakatay ni ma'am. Kunana pa nga no kailangan kano agpakpakaasi nga no mabalin ituloy ko ladta kano agtrabaho. Uray ag eskwela akton tay jay akmat lang kano agyan dadta. Uray ta maurasan lang mat kano panagtrabaho ko to kanya na. Gaputi asik kat sige. In magri akon habang agsiskolak. Idin kat jay ak balay dagi iyan. Nauurasan lang panagtrabaho. Inggan na ako na ni Sir Jordan nga yabak na lang kanon da apong ko. Tamakiyan da enje balayda. Ibalita na laomot kano. Kat libre kano pag yan da ijay. Mas nawak edita apay kasi matan kinasing singkatnan. Inggan na nga dimtang timanubulan nag-aram. Sinong batak matan taisunan. Tas graduate matsunan iti kat proud akmat ladta kanya na ta nakapalpas. Siya katada pa'y duwa nga tawan nga ag-eskwela ak. Tagarod na litak garo paggapo ti panagtrabaho. Ni apong kumot kat hindi lang pima ni Jordan kas agpaiso nga lolo kan lola sudan. Years pass idi nakalpas matan. Adal ko sa kami nagkasar ka ni boss ko ni Jordan. Kat nasiha at matpiman nga asawa kan amadang iti duwa nga anak mi tadta. Katagyaman ak, intiging ka panagdangag itirating istorya. God bless us all and have a blessed day ahead. Bye!